The name of our aircraft has been selected by a jury of 5 people representing tourism, culture and aviation. Amongst the many name suggestions, this was the final choice, Tukak. Tukak means harpoon tip and is a beautiful extension of the current Airbus name, Norsak, a throwing stick. Norsak can send a harpoon safely and in control towards its target and destination. Tässä timisaktu tamangmik ida registreringstormoqarput taaman taanginnarpara timisaktu tamangmik uuyrarput taava kingulliit ukua naqinneri pingasut norsaq GR-inniuvoq taava eqqassarlunga kadaallunatin tulluuttumik isumassarsinnuma GKN taanna siunnersuutiingiakku qullersatsinnut akuerineqarpoq imanna Grønland kadaallut nunaat akuerineqarpoq. Tukak is a wide-body twin-aisle aircraft offering 2 comfortable travel classes, premium and economy. In the premium class section at the front of the aircraft, you will find 42 seats in a 2-3-2 configuration. In the economy class section, there are 263 seats in the familiar 2-4-2 configuration, also found in Norsak. 7 toilets are installed, one of which is wheelchair accessible. Air Greenland is a full-service airline. For that reason, we have installed 3 galleys on Tukak, one at the front, one for the middle section, and a larger one at the back of the aircraft. Normalt så skal vi være 8 ombord som minimum, og det er på grund af sikkerheden. Der er vi 1 ved hver dør, så at alle døre er bemandet. Så er der selvfølgelig heldigvis noget, der hedder service også, og jo mere service, jo flere skal vi selvfølgelig være. Det nye fly har vi så også fået indrettet således, at køkkener, det hedder galleys i vores verden, at de nye gallier, de kan rumme mad til de her mange mennesker, og som jeg plejer at sige, vi driver jo Grønlands største restaurant. Vi serverer 305 måltider den ene vej og 305 måltider den anden vej. Det vil sige, at vi har 605 à la carte serveringer om dagen, og det er vores stewardesser, som sørger for det. Og det er med drinks på formaden, og der er selve maden, og der er kaffe, og der er indsamling og afrydning. The galleys are equipped with facilities for serving and storing food and beverages, duty-free products, emergency equipment, and other items that the flight crew may need during the flight. Luftfart handler om connectivity, som vi siger, altså forbindelser. Jo bedre du er forbundet med resten af verden, jamen, jo nemmere bliver det at handle sammen, jo nemmere bliver det at have økonomisk samhandel. Så derfor så er connectivity en forudsætning eller et fundament for økonomisk vækst i et samfund. Og det er jo blandt andet derfor, at man har valgt at investere i de her nye landingsbaner. Det er for at øge tilgængeligheden af Grønland, og dermed øge forbindelserne til resten af verden og skabe fundament for vækst og udvikling i vores samfund. Currently, Air Greenland's A330-200 operates almost exclusively between Copenhagen and Kangerlussuaq. The airport is not a significant destination in Greenland, but is the only airport with a runway capable of handling the A330-200 operations. This will change significantly in 2024 when 2 new international airports are built in Nuuk and Ilulissat. The future international airports in Nuuk and Ilulissat will have landing runways with lengths of 2,200 meters. The relatively short runways are another factor in the choice of Airbus A330-800, suitable for takeoff and landing at these new destinations. I takt med, at de nye baner bliver åbnet,
så skal operationen med 330'eren flyttes fra Kangerlussuaq og til Nuuk og til Ilulissat. Den store forskel for os som piloter, det er, at hvor vi inde i Kangerlussuaq har 2.800 meter bane til rådighed, så har vi 2.200 meter bane på de 2 kystbyer. Det kræver, at vi skal uddanne piloterne til at være ekstra skarpe på deres procedurer, fordi den sikkerhedsmargen, der er, den bliver væsentligt nedsat, men det er stadigvæk op til lovkravet. Safety is a top priority for Air Greenland, which is why a runway overrun prevention system will be installed on Tukaq. ROPS is an Airbus system that continuously calculates when the aircraft can safely stop on the remaining runway length. This will ensure a safe landing at the new airports in Nuuk and Ilulissat. Bæredygtighed ligger jo indbegrebet i vores DNA. Det er bæredygtighed, der har gjort, at vores samfund og vores kultur har overlevet de sidste 1000 år under næsten umenneskelige forhold. Den del skal vi jo selvfølgelig bringe videre, når vi skal udvikle Grønland som turistdestination. Vi skal passe på vores natur og vores klima, men vi skal også passe på vores kultur og vores samfund. Ersaarissumik nalunaaruteerusupparput takutikkusupparput Air Greenlandimi nunatsinnilu piujartitsineq pingaruteqartulut isigiipput. Tuukkap uumatimmisartuorsuup nutaap sananeqarnera minguitsitsinerutungaatsigut iluaqutissartaqartoruyussuugoq ассерсуутигиннарлуу орсуссамик анникиннеруйуссуармик атуисарлуни тааматуллу пиуартитсинеруп тунгаатигут илуарутаассааллун. Inden for luftfarten, der har man besluttet, at i senest 2050, der skal luftfarten være CO2-neutral. Der er en lang vej hen mod at opnå 100% CO2-neutralitet. Og teknologien kommer først for alvor til at hjælpe os, når vi når hen i omkring 2035-2040. Så indtil da, der er løsningen faktisk bæredygtige brændstoffer. Og det er derfor, at Greenland har valgt allerede nu at investere i første omgang 5% SAF i tanken, og det vil vi gerne øge den andel så meget som vi kan. Og det er simpelthen for at vise omverdenen, at vi mener det, når vi siger bæredygtighed, og for at Grønland skal fremstå som en bæredygtig destination. What is sustainable aviation fuel? SAF is short for Sustainable Aviation Fuel. It is made from sustainable feedstocks and has a very similar chemical composition to traditional fossil jet fuel. SAF reduces carbon emissions compared to the conventional jet fuel it replaces over the fuel's life cycle. Tuukkar er en Airbus A330 Neo, og Neo det står for New Engine Option. Og deri ligger, at Tuukkar er udstyret med mest moderne motorteknologi, og det betyder væsentligt mindre brændstofforbrug og dermed også væsentligt mindre CO2-udledning. Men en ting er forbruget, en anden ting er de brændstoftyper, som vi forventer at skulle benytte os af i fremtiden inden for bæredygtige brændstoffer. Og der er Tuukkar også forberedt til at kunne flyve på både biobrændstof, som vi allerede har i dag, og i fremtiden også på det, vi kalder syntetisk brændstof, altså Power to X eller Power to Liquid, som egentlig er syntetisk fremstillet brændstof, som er 100% CO2-neutralt, og det er Tuukkar allerede forberedt for. Så derfor kan man sige, at flyet er fremtidssikret. Investing in this aircraft will ensure that Air Greenland is ready for the new infrastructure in Greenland, while opening up numerous opportunities in tourism, business and exports. With the reduction of CO2 emissions and increased comfort for the traveller, it is a suitable investment, and we have an exciting future ahead of us. Timmisartortaarnissatsinnut nutaamut tuukkamut tikilluaqunissassinut qilanaaqaagut.